ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, unay kitabang lumon ba daw? Kit mapanagaya magpasada. Kas kamula mapan agninungan iti kasar. Tapno ado ti aglugan, iti tricycle kaw. Siguradom laeng nga ado ti mapasada. Kaya da pagluganan kahit no nabanglokin na taraki a driver, tuya. Ay, naganglit ka, Inteng. Yeah. Apay asakti kita. Ay, asino pa'y kumati sa bali akita, talagamot asika tinaang late. Dito yung ikaabay ko. Apay adi mo kita. Nay, apay nga yan ay ramraman akmanay. Inal daw ngagdigdig ko sakit din ti pabasulam anapangsit. Sak di mang angot mawantay. Na, ay, naikamatan ko arog. Agdigos ka ngamin Iso ba ti bagbagakan ko na? Ngam dinakmot dengdengkan. Malami na kantay. Ay, agidadang ka akas kanyang kalmaw. Uy, nalami isin ti pagdigdigos ko. Malami na klata. Uray na idadang ti pagdigos ka, wantay. Na, Enteng, bagbaga aman da ito'y kaanakam. Kuwarag. Inak man lagpasadan. Ay, tataba daw. Isardeng mo man day ta pa nagsagsagawi si Umaw. Apay aya. Kanya ti pakasikuram. Naragsa ka ngarad. Sumagsagsagawi siya. Sapay dito yung abay ko ti pagsagsagawi si Uwam. Ada pasaheros Ay, siyak ti nakapila Ay katasigam nga rudin Sapay cakes. Ading, sa dino ti papanam. Ijay ili, manong. 50 ti plita, inuag may saka. Ha? Nagninamatan? O di aglugan ka dita kwartam. Aglugan na klangan iti sa bali. Sige, aglugan kalatan iti sa balay. Nay, hapay nga, ito yung madayo di pasaheros. Sapay balasang. Nangina ka no ti singir ko 50. Ay, siyak man lang iti mangilugan. Mace! Aglugan ka, dito tricycle kaw! Ay na, ay! Mayat nga agpaisaw no agpabanglo ka nga agpasada ba daw? Adaw ti kwarta amayawid mo. Coins lang na kita na iyawat ko king ka, tuyang. Kaya't mo asawan, at dapay kwarta kang ka. Ay, adupay At dapat dito na nakabul sa kanyak. Kita, Aywan, mala, irwar mo nga rod amin na natabilang. Ay, kataguray kamot Ay na, nagmayat tagpasada itatuyang. Nagadaw ti pasahiraw. Kwarog, kwarog. Abay, kagawad. Itay ka pa'y anak ka panimid dita sangwan ng titiesilak. Apay, anya ti problema. Ay, dakkel ti problema, kagawad. Anya nga road. Awan ti mapaspasadaak. Gidamot kaya ti aglugan ni ti tricycle ka, Napay nga'y. Demot ang tricycle ni tata badong ti kaya da pagluganan. Apay nga'y nga ta. Bay ama, tayin to nagpailiak, jay tricycle mo ti pagluganak. Sika ti mangitulod kanya. Pasensyakan ka ba daw? Tajay tricycle ni Kwarog ti kayat ko apagluganan. Ay, saan nakagumura, maray? Sige laeng. Awan ka nung amin pasahiros na. Iso asyakon Ay, awan basol ko ditan maray. Masyanak ngamin kan kuana. Mawatak, maray. Sige, ingkan. Aglugan kan, iti tricycle na. Tay nakapengor, urayan. Nasaya at adakan, Kwarog. Ibagkat mo, nagiti ginatang ko alakog. Tagawid tan ije kabildatan. Nagadumot na kita ginatgatang mon kagawad. Mapuno ati tricycle ka. Kat, plitsak mo't dagita kargak. Jak makabagkat. Asino ngay nga raw timang bagkat. Di man kita kayo ti sa bali dita amang bagkat. Kaya't mo asawan, di mo bagkatan. Titungtungan ta, itulod ka laang. Sa nakaraman da kita nagado akargam. Anya lang mo't dagita kargak.
crisp pop kan kin dilaang mo. Uray, masadutang agbagkan. Simmang peten ni Kwarog, inteng. Kasi di kalman, nakalidliday mo't manan. Dan sa akin di problema, ti kaanakak. Ingka man kasarita, tadamagam no anya ti parikot na. Wan man. Kwarog kaanakan. Napayang Kyle. Apa yan, naliday ka? Ha? Kasi na, hindi ito'y lang mo tinapasadaak. Aw? 3-5 pisos. Kaya talaan. Unang Kyle, awan mo't pasahiros ka. Apa yung awan? Nagano, tiagur already ta paradaan. Di damot kaya taglugan iti tricycle ka. Kaya apa nga, teta kinatarakim. Kaya kayat na pa yung pagluganan di kupit-kupit at tricycle ni tata ba daw? Tagtupay kaya tapagluganan dahil ta tricycle na. Sa kupit-kupit. Ay, makapaladingit ang Kyle. Saan kan ngagladingit ka anakan? Umadong to at ipasahiros po. Amo kundo apay nga awan mayat nga aglugan dita tricycle ni Kwarog maray. Nagngina ka nung amin ti singir na apasahay. Saan la aday ta? Sadot pay ngamin nga agibagkat iti karga. Aya, Aywan, naglaing pay nga agreklamaw. kano adda pa'y is-istoryaan da. Asaan kano pa'y ngamin nga agdigdigaws. Masino ngay mat ngamin ti mayat nga aglugan dita tricycle na. Numadimat gayam ti payud na. Imbag ni badung ko tanagbang lumaray. Tunggal mapan agpasada, agbangbanglaw. Ay nakaisputing pa'y Ay kat kita umot amaray. Amangan no adamot is putingan na. Kasko maitian niya. Kasko maiti checks. Ay, wanan niya. Oso ti kasta ita, maray. Tata ba dong? Itulod na kami man. Nagbabarkada, Jili. Manu kayaw? 5 kami. Ay, ada pa itulod ko abakat kilakay. Ijay kayaw, tricycle ni Kwarog ngaglugan. Saan nga kayat? Nabangsit mo. Nangkuday jay. Saan mo't una na bangsit ni Kwarog? Talaki din, tata ba dong? Itulod na kami. Napan nagitulod ni Tatam Abadaw, Kwarog. Una na, katamuyaw. Puro babae ti kayat na nga itultulaw. Puro babae ko nam. Panagkunak, at the chicks ni tata ba daw? Ay, saus, makaungataksa. Ay, rumbang lang nga makaungot ka na. Talagang at the chicks ni tata ba daw? Isumit lagayam anak kabang banglaw numapan agpasada. Isuanas ka na mamam ti kinapod na. Chick boy itan ni tata ba daw? Agawid lang, tamakita na. Tuyang may lab, adakon, yuhuu! Nasaya at tadakan. Ay, sigurado ang maragsakan ka. Tado man ang tiyawat kuking ka na pasadaak. Awan bibiyang ko no ado tinapasadaam. Ha? Agong ungot kan sa, may tuwid no. Agin-agin ka laing. Talaga makaungatak. Tabay, kanya tibasol kuking ka. At the chicks mo niya. What? Tiks nga ibagbagam, Mike. Iso malagayam akundis puting ka. Konde pa bang loka? When atap no at dati umasidag kanyak ka pa sa heroes. Ha? Teko nam kiday, tapno adda umasidag kan ka at checks. Ay, nabanbanugak to yan. Iso adinak man ungtan. San kan ngagpasada? Taday taag chicks mo lang tar aramidaw. Saan kanumot tan ngagpaspasada ni Kabadong maray? Day, apay kanungay, maray. Saan kano napalubosan ni Marito yung agpasada? Taadda kano chicks na. Ay, laklakayan mo tan ang ag-chicks pailaan. Adda ayamot lin na kayan? Sa bagay, ang nagkuna nga da chicks na. Kano iso ti pagchichismisan dagiti babae dito tersinak? Amangan mo't no chismis laang dayta, maray. Nungay pudnaw. Agasamot nga men, tauray la agpabanglaw kun agisputi nga mapan agpasada.
Kwarog, nadamag mo ka din. Asaanan ngagpasada ni Tatam Abadong. Ay, nasayahat mo't no kastanggay. Ay baka pasada kan, kaanakan. Una, tawanan ti kainagaw ko kadagiti pasahiraos. Iso nga agagagat kang agpasada. Inak nga rin nagpasada ang gail. Agdigos ka pa'y mo't Kwarog. Sana na, apay-paylaang. Kababain mo't kadagiti chicks apasayros mo. No saan kang agdigos. Sana nang gail. At ulamin deta digos-digaws. Agsapatos ka kumamot, Kwarog. Huston da ito chinilas ko, Natalya ni Tibaraw. Siya kiditilukluk ko man. Kunam siguro, sana ka makalibas. Nyangit ti Serbina da ito'y tawa. No, jak umuli di tayo. Apay ba daw? Ayatar arami daw. Tuyak. Saan ka makarwan? Dito'y kalaang balay. Agur-uray dagiti pasaheros kaw. Pasaheros mo at chicks ti kahit masawan. Kanya. Ay sana mabali na rumor ka. No kasapulan nga Italika. Italika. Ay. Apay nga awan matan ni Badong dito'y paradaan. Sana ngagpasada ni Tata ba daw? Da ito'y tricycle ko ti pagluganan yawn. Saan mi akayat tiaglugan dito tricycle mo? Nagnina mo't kisingir mo. O di libre, no da kayo ababalasan. Kan may isa, nagbangsit ka mo. Saan mo't unay? Aguray kamilangan iti sabali at pagluganan me. Agudong kan sa manain kagawad. Ay, wan, Kwarog. Mapanak man gumolpi iti lakaw. Ay kataglugan ka na iti tricycle ka o tay tulod ka. Ay, saan? Ha? Jakla kaya ti aglugan dita tricycle mau. Nagsadot kamot nga agbagkat iti karga. Ay, awan pa'y pasaheros ko, mate. Ay, wan ata di da kaya ti ugalay. Ningamin ka ba dong, naanos, nagagat nga agbagkat iti karga. Kung saan anangin at isingir na. Kan nabanglaw. Mabalinak mo't nga agdigaws. Kan agbalina ko na naanaws. Day talaga yam. Aw, kita ang nakmananggail. Anyatim ako nam. Hindi. Nagwapo ka mo't kan Kwarog, kaanakan. Nagdigo sa gayam. Kapay mo't. Saan mo na damagain? Nasaya at ata nagdigo sak. Mas dawak ka ron. Nagdigo sak tapno saan da kaliklikan dagiti pasahiros ka. Ay, naglayingan na ito ka nakak. Banang, agpalakpak ka mo't Makapalpalakpak. Sige, Kitty. Para agpalakpak lang mo't. Dayta. Nagpalakpak ako. Palakpak ay. Sa dino ti papanan niyaw, tataba daw. Nanatuyang. Mapan kami man agdate dita kapitulyaw ko araw. Itulod kayo na. Na, kaslaad na nagbaliw iti langam ako araw. Unya rod. Hanya tinaramid mo ko araw. Awan, mate. Nagdigo sa klaing, mate. Kun nagsukatak. Isumod lagayam nga da maangot ko anabang luwa. Ala, aglugantan ba daw? Talay, adun sapay agur-uray a pasahiraos. Da kayo nga pasahiros ka. Agpila kayo Agsubliya ka dagaw sa paman na maitulod ko dagito'y nga agasawa. Ay, Kwarog, agagat ka ngamin kas tricycle driver. Tapno saan da ka aliklikan dagiti pasaheros. Ala, kanayon ang tagdigos, tapno aprisyaran da ka dagiti ilugan mo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit.
Sound effects, June Reb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iti kay panagdangag.